ya tlhwatlhwa e seng ya sepe e duela mo diureng di le 24. SMS Motsweding go 49233 mme re tla go leletsa. Clientele Life ke insurance e dumeletsweng ya bophelo mme e tlamela le ka ditšhelete. Dituelo ke tsa ka gale, go na le melawana le dipeelo. Awa utlwa Daideng. Yeah, eno ke nako ya crunch. Re go tlisetsa di-Crunch Collective Meals sa KFC. Tse di akaretsang di-flavors tse di balolang. Ka re bo dunked crunch, bo double sweet chili cheese, kgotsa peri prego crunch e rokotsang mathe. Di bone tsotlhe ka 39.90 rand. Ka re crunch burger e o e ratang ka di-smallanyana chipsy le drink e potlana e senang sukiri. Tsotlhe ka 39.90 rand fela ke a go bolella. KFC, it's finger licking good. Nagana ka bokamoso jo batho botlhe ba babalesegileng ba itshepileng ebile ba kgona go atlega bokamoso jo bo senang tshotlakako. Kwa Anglo-American pabalesego ya batho ba rona le merafe e re direlang go yona ke maikemisetso a rona a ntlha. Re ikemiseditse go se emele tshobetlako ya mmele wa motho, tshotlakako ya bong, kgeriso, tshobetlako ka kakaretso, tshotlakako ya mo malapeng le go dira batho ba tswa setlhabelo. Tikwatikwe ya rona ya Living with Dignity e laolwang ke molao ya lefatshe lotlhe ya kgeriso, tshobetlako le go dira batho ba tswa setlhabelo mmogo le molao wa tshotlakako yo mo malapeng e lebane le maitsholo a utlwisang botlhoko ka botlhokwa jo bo tseneletseng. Mmogo re ka fetola molaetsa wa ntwa kgatlhanong le tshotlakako ya bong go tswa go sa kgonegeng go ya go nka kgona. Golagana le Gender Based Violence Command Center go 0800 428 428 go bona tshegetso. Mmogo re bopa bokamoso jo bo botoka. Anglo-American. Amogela mefuta yotlhe ya dituelo ka VodaPay Max Card Machine e go fang go feta. E tla le printer e ageletsweng le motseletsele wa ditiro tsa kgwebo. Ebile o ka rekisa data, airtime le motlakase wa prepaid go tswa mo sedirisweng o iponne commissione. Go akaretsa le matlole a dumeletsweng kwa pele ka business cash advance. Senawe jaaka o diragatsa pono ya gago. Iponne VodaPay Max Card Machine ka 311 rand fela ka kgwedi. Batla Senawe online kgotsa o ye kwa benkeleng gompieno. Go na le melao ya dipeelo. Vodacom Financial Services. Further together. Next door. Makosan 88.1 FM. Ele masomama mabedi le bone fela fa moraga ura ya bongwe mo Motsweding FM konka bokamoso jaaka re solofeditse bateng ba tsamaisi ba station se Motsweding FM konka bokamoso re itumeleng ba hetane motsamaisi wa dithulaganyo teng ke ena a tla dira bonnete jwa gore o itsise batho botlhe ba tsamayang le bona re ba hetang dumela ta le kae re tsogile ra tlhola le tlhola yang ka ko mongwe no re tlhotse sentle le rona ga rena matsapa ra leboga o tsamaya le mantle go isega ke tsamaya le business manager wa Inland Combo se Inland Combo ke Motsweding FM le Lesedi FM ke Mema Motaung ke na le motsamaisi wa tse di re bapatsang le gore ba kontle ko bathong marketing me Tukologo Mokwena ke marketing manager ya Inland Combo so lena ke marketing manager for both Motsweding FM le Lesedi FM ke rona bao mongwane a utlwage Mema Monta dumela la dumela Amon le kae re teng le kae tsema re phetse ka mohau a utlwage ke re ke dumedise ka mona go pele re tsena mo dikganyeng tsa rona TK dumela Amon o kae re teng le kae siam ga ke tsore re simolla go kae a re ka simolla ka go sobokanya fela se le na le bua ka sona mo mosong mo thulaganyong ya thagamoso khotsa re simolla fo kae re ba hetane ka gore ke a itse gore ke kopile ba reetse gore ba romele dipotso mo go 0825656674 ka simolla kae ke tsa gore kana Mema Monta la go dira dikamogelo morago ga ene re utlwe dipotso tsa bareetsi le ditshwaelo re gone go gatela peng la utlwage Business Manager Inland Combo Lesedi FM Motsweding FM Mema Motaung serala ke sa gago ke leboga Amon ere ke o dumedise le moretsi wa Motsweding lebaka la rona la hore re be kwano ka jeno ke hore re ile ra etsa tshepiso ya hore re fenako ya dikgwedi tse tsiletseng
re tla gutla ka mora hore re etse diphetogo mananeong a rona mme re fihlile nakong eo ho hotle hore o gutlele hape bathong bao ba tshepisitseng hore re sebeditse tjena ebile re batla ho utlwa hore na bona maikutlo a bona ke afe na re entse botle kapa hona le mo re ka lokisang teng empa ka ho fetisisa ke rata ho qala ka hore tshebeletso ya rona ya Motsweding e ntse e sebetsa hantle hobane Motsweding ke se seng sa di-station tse 5 tse leng hore di profitable stationeng tsa PBS ka hara lekgotla la kgaso la Afrika Borwa mme seo se re etsa hore re be le tshepo ya hore re tlanne re tswele pele jalo ka station ebile re ntse re eme ho milione tse 3 ke 3.122 listeners re ntse re le ka hodima 3 million listeners mme dintho dingata tse etsahetseng re ketekile 60 years ra ba le tshebedisano mmoho le di-station tsa television bo Expresso bo Seven de Lan hey ra etsa dilo di le ngata empa hona maemong ao re bile le dikgwetlo jalo ka dikgwetlo ya load shedding e leng hore e ama dikgwebo kaofela ra ba le mathata ho ba le nako eo SABC e introduceang di-telephone lines tse leng hore ka bo madimabe ha di ka ba tsa sebetsa hantle le kgotleng di-radio stationing empa maemo a betere hona jwale hobane re se re sebetsa ha monate empa ntho tse kaofela ke dintho tse ileng tsa re ama ho tshwana le ditora tsa rona mo fumanang tora tse ding ke mo batho ba utswang dithapo eng ha o re tora ha isa sebetsa hantle baahi ba fumanang Motsweding ka tora eo ha ba sa utlwa Motsweding mme dibakeng tse ding hape mathata a rona ebile hore ho no ba le interference ya di-station tse ding utlwe bukhozi utlwe mhlobo dibakeng tse ding lesedi dibakeng tse ding mo tlameileng utlwe Motsweding ka ho tlolo mme dintho tse kaofela di re amme jalo ka station empa re leboha thego ya moretsi wa Motsweding ka hohle ebile re leboha le thego ya muso wa rona wa Northwest ka tsohle tseo ba re thusitseng ka tsona hore kenyeletsa mesebetsing ya bona hore re kgone hore re ikemele jalo ka station ka lebaka la hore re etse tjhelete batho ba bapatsang hona mona Motsweding le bona re a leboha thego ya bona e re ntse batho re keke ra ba lebala mme tsatsing la kajeno re batla ho utlwa ho wena moretsi ho nna utlwile mananeo a rona a tsamaya jwang dibudi tsa rona na re ntse re tshwere hantle na hona le mo hopolang hore re ka lokisa teng re tle re kgone ho ya pele hona jwale SABC e maemong a hodimo le rona re tlameile re ikamahanye le tseo kaofela re utlwile ka SABC Plus e tla re thusa hore le kgone ho utlwa mananeo a rona a fapafapaneng mohlomong ha o ile wa fetwa ke lenaneo le leng la bohlokwa ha o fihla o kgona hore o shebe mananeo a rona o mamele dintho tse etsahetseng stationeng sa rona sa Motsweding mme re motlotlo haholo ha seo se etsahetse hobane ka mantswe a mang ho bolela hore ha re fela radiong empa re tlo buela hape re eketsa khaso ya rona on our digital platform ke leboha ra leboga me Mtaung le masomabedi le borobong pele gaura ya bobedi re ba hetane mo letlhakoreng la gago la botsamaisi ba dithulaganyo di ntse di tsamaya ya mo tlhakoreng tsa dithulaganyo motho ka tlhalosa ka boripana fela Amon le moretsi gore re semeletse re tsa matsapa go netefatsa gore re dira dipatlisiso tse di tseneletseng go ithuta gore moretsi wa Motsweding ke mang o tlhokaeng
re dirisana mmogo le ditheo tse di farologaneng mme go fitlhela ga jaana motho seo ka se buang ke gore re itumella dipholo tse re di bonang re itumella maungo a dilo tse go na le feedback ya re itumella maungo a dilo tse a matsapa a ntseng ra tsa go tlhaloganya gore moreetsi wa Motsweding keng jaaka ke kaile mo mosong Aimon le moreetsi gore ga re bua ka go seromamowa ga se mogasi ya lenosi ga se motlhagisi ya lenosi ke matsapa a tsewang ke ba tsaya karolo ba le malwa go simolla ko go ba mmino ba dikgang ba drama go gontsi re dira re le bantsi re disana le bantsi ke ka mo go le botlhokwa gore re lemoge gore le ha re dira jaaka setlhopha re tshwantse re retse re utlwe gore maikutlo keng ka gore go na le gone gore o ka se dumalane le se gongwe re tlebe re se dirile le rona re hano go utlwa gore o sa dumalane le gore re ka kopanya yang pono ya gago le pono ya rona gore re tswelle pele mme ke jaaka ke kaile se re se itumellang ke gore mananeo a kgonne gore thusa go netefatsa gore matlole a tsena mo seromamoeng sa Motsweding FM ke tla fa Memokwena go se nena re bolele ka gore go diragalang ko go tsa marketing e be re kgona go tsa maikutlo a bareetsi. Hi, thank you Aimon. Mo tsa marketing ya ka ke kaile mo mosong calendar ya 2023 ya printiwa so bareetsi ba tla fitlela before end of this end of the year ke calendar ya 2023 re busy re celebrate konka 60 re simolotse ka Seetebosigo we're going to do it until March 2023 so because it's a big milestone ya Motsweding FM so bareetsi ra le rotloetsa gore le ntse le re tshegetsa ka nako tsotlhe brand campaign ya rena simolotse ka di-taxi branding and now we still extending taxi branding so that batho ba sa dule mo mafikeng mara ba re reetsa from Gauteng from Northern Cape and from Free State ba kgone go lemoga le gore station sa ba fitlhela in different ways so another way a station e fitlhelang bareetsi ba rona is through digital platforms so rena le in fact COVID e rutile gore whatever so setsang you can reach people beyond your just online just on air so if o le ko Rustenburg and gona le moletlo or something se Motsweding e setsa mo mafikeng o khona go ba part of it through the virtual broadcast of that event so re godile as a station and we aligned to technology we are living the digital era that is so re gola yalo le mo di social media tse di farologaneng ebile re itumeletse le SABC Plus cause re tlisetsa even more extension and leverage ya brand Motsweding FM and le campaign ya nong ya gola gape we are doing wall murals tla di bona mo different locations di township tse di farologaneng re tla be re bona di murals tsa Motsweding FM so go le Motsweding FM is not only on air but it is online and on the ground ke a leboga. Okay. Ra leboga me Tikologo Mokwena le re itumeleng bahetane ga ke se gore le siametse dipotso tsa moreetsi kgotsa gona le sengwe gape se le ka batlang go se fetisa pele re tsa dipotso tsa moreetsi re ka tlhamalalo go tsona Makobe di tla rutlwe gore bareetsi ba botsa dipotso tse dintseng jang mo nakong e Dumelang bagolo o buang ke Tumzozo mo Rustenburg nna potso ya me ke gore actually ne ke kopa gore ga re fiwa keng 30 seconds ya voice note batho ba ba founang le bona ba fiwe 30 seconds go tshwane because rona tla be re limitelwa 30 seconds ya voice note and then baba phone o tele go ile lololo fela yane a minute ya feta so nna ne ke re tshwane na kwa teng e tshwane ka leboga bye okay go siame re utlwile e bile se potso ke tshwaelo fela e amogetsweng ke tsa gore ya amogetse re ba etane era re ya a utlwe bobedi madume le kokona
tadi ya Moselekoko. Ke le mme Pathy ya Ntshabo. Ke rata ho dumedisa batsamaisi le mema mo ntane. Nna ne ke kopa hle ka boikokobetso di-changes di bile teng di se 1st of April next year. Ha re hane hore tshwanetse di be teng mara ba ska ba re bolaya haholo hle. Ne ke kopela fela hore Melindi Modise a kgutlisetswe lenaneong la motshehare. Mokopi o right maleng teng le mme le bo mokgatlo o right maleng teng. Le bana ba ka reng ba batjhanyana bana. Ke a leboha. Ke itebohela ho ba momamedi wa Motsweding FM. Thank you. Ke botswe le bisweng gore ba hetane? No, ke tsa gore a utlwetse ke tshwaelo ya o ka re tlhakane le tota ke boikuelo jwa gore mo ngwageng o tlang ga re dira diphetogo re tsentlha kemo ya gagwe mme jaaka me Mamonthana tlhalositse mo moshong ono me Lindiwe Modise sala a re na lekwalo la gagwe la go itokolla mo tirong mo go yone mo kgweding ya Diphalane mme ke ne ke re fela ke mo ne tshedimosetso yo mme ke mo utlwile ka tse pedi ke tsa gore le setlhopha se ke dirang le sone ba mo jele ka tsebe re tla nna re ntse re apele le tsone. Okay. Makubedi ngwe gape? Madume ba gaetso. Nna ke kopa go re ha go kgonega go fetole nako ya drama ya bosigo e tsene ka morago ga ya borobongwe. Gape sengwe se ke se kopang mo go yone drama eo go irwe di podcast gore re kgone go e reetsa ga re sa kgone go e reetsa gonne ga e boeletswe ebile a gona le omnibus mo go yone. Ke leo manyane mo Dina Park ke a leboga. Ke tsa gore re ntse re a le tsone jalo motho bo di sobokang ke ntse ke tsa dinote. Okay. Mr. Mokwena mo shesa le mo ke nna potso yaka ke di voice note be bururu etsi keng nna re na le romela di voice note mo ai re dumela kana kwa wa bo di palle go tladiwa ke wona potso yaka e ke le ba mena ni Mr. Emon Tango Olla ka gore dia tsena ha di tsameki ke Mislimo Pretoria ne re kopa gore Sontaga 9 to 12 le lekele le beka ditlhole lengwe ya ene hape re kopa le maisibu wa Freita ha vavabum ela e buwe ya Freita ha Pinyo Ramokopa ene hape re kopa le hore di advert pele di a go moeng le utlweleng hore Setswana ke Setswana sa nnete ka re tse dingwe tsona o kgone o tlo re mona mo nnyaya a Setswana sa borona Setswana sa rona sa latlhega ka kopa. Ba go tlwagetse re ba hetane o tsa metsotso fa o tsa dintlha tse di farologaneng ka ditshwalo tsa gago ke ne ke re fela ke kopa go feta ka fa ke boe re tle re tlo sobokana re garele le mema Montha Motaung re itumeleng ba hetane le me Tokologo Mokwena e leng botsamaisi ba station Motsweding FM konka bokamoso masoma bedi pele gaura bobedi re tsena ka fa ra boa DSTV audio bouquet 809 Hey, waitsi, ke nako ya go tshela botshelo jwa data e sa feleng. Sama deal ya Rain e gorogile. Tlhopha nngwe le nngwe ya thulaganyo tsa Rain tse di sa feleng tsa 4G kgotsa 5G mo joine ka ranta e le nngwe. Dikgakgamatso ruri. Ka ranta fela o ka tlatsa legae la gago kgotsa founu ka data e sa feleng. Rain Summer Deal. Tlhopha nngwe le nngwe ya thulaganyo e sa feleng ya 4G kgotsa 5G mo joine ka ranta e le nngwe fela. Sesolo se khutla ka di 30 November. Gona le melawana le dipelo. O ikisetswa ka bonako go tswa go rain.co.za. Awa utlwa daideng. Eno ke nako ya crunch. Re go tlisetsa di Crunch Collective Meals sa KFC. Tse di akaretsang di flavors tse di balolang. Ka re bo dunked crunch, bo double sweet chili cheese, kgotsa peri prego crunch e rokotsang mathe. Di bone tsotlhe ka 39.90 rand. Ka re crunch burger e o e ratang ka di smallanyana chipsy le drink ya potlana e senang sukiri tsotlhe ka 39.90 rand fela ke a go bolella. KFC, it's finger licking good.
push for excellence e go tlisetsa the joy of gospel nna karolo ya rona Lebo Sekgobela Busi Khadebe Ntokozo Mbambo Kolingwango Dr. Tumi Sbunua Dakindo Once More Six Ayanda Ndanzi Lungindala le Bishop Benjamin Dube la matlhatso wa December le 10 wa Sun City Super Bowl iponele ditekete ga jana go tswa kwa mabenkeleng a Web Tickets le Pick and Pay. The Joy of Gospel 10 December kwa Sun City re tla kopana ko Kurman ba ga tsone ke ba 101.9 FM El sumele borobedi pele gaura ya bobedi mo Motsweding FM konka bokamoso tadi ya amusa le Amon Mokwena makobedi chwabi go itlafala ka ura boraro re santse rena le botsamaisi ba station Motsweding FM konka bokamoso business manager Inland Combo Mema Montamotaung motsamaisi wa dithulaganyo re itumeleng ba hetane le motsamaisi wa gore babatsa ke Maikutlo Mokwena mme o ka letsa ga jana go ba botsa dipotso mo go 086 000 2682 000 la di voice note for makobedi kana ntse re tswele pele ge megala ga ile teng mo go 086 000 2682 boteng botsamaisi o ka botsa potso re utlwe gore potso ga go ye mejang ka station sa gago dumela le kara ite batla go botsa potso fela gore ka konka 62 a tshela ka ticket tsa seba ka gore batho ba ikreya ka konka 60 gore ntšhelete teng e tsa sebaka gore o e fitlhele okay ke kopa o ka retsa mo radiong raitso ke a leboga ke makantselang yona potso eo ke tla etsa o tla etsa re tsetsa ke TK okay re tsole pele ka dipotso tse dingwe go siame re na le mammo mogaleng dumela dimela I mono Mokwena ka dia musa le ka ra o bele re papa ya ga ka mo setsela ke mo RDT ratio ra le bogatso la pele ka potso ga go ra ke ne go pa gore bo tlhalosi ja station ya ka wena o le mono Mokwena o ya ka o na le se se monate se bua ga mo mosedi ya lo ga o khone gore go di bulela megala ka re ba bongwe ga re khone go ga re na khadise ya mantsi ene gape go le la ga te bogotane ya ga nkgone ke militiela ene re ba itse go ga nkgone ke go go nne tira ba botlhagisi ja se a ba ka kganyeng ya ratio okay okay go siame tsa gore ya o gwetse etse re potso ga go ra le boga raitso tlhole sentle a go ge dumela mo Motsweding le ka ntate re teng le ka ra ya bua le banele mbande mo popo mo le mo Rustenburg nane ke kopela gore dinane la Satertaga ba di tshentsenyana mane ba bontate ba le ga ba matlhagatlhaga man le la Satertaga phakela ka 6 and then gape re kopa gore le bo producer tsa lona e kgone ba utlwa nakong ga o bua le le producer ga go nakong ga re mo utlwe ke kopa go mo ntse e utlwe mantswe a bone le bo SS ka leboga okay ra uka ra tsora leboga theta re tse e mebedi gape ya bofelo dumela le kae re teng le kae re teng o bua le moleko nna itse ke la ka ditatolo ma ke kopa gore ka re di dira bosigo ka pa 8 after 8 why le tsa dititi bo se ka re sometimes o come to us ne pedi ne ba di ba pa dititi ka ntho bo ka ka six now I understand ki kana ki ba di to program ne bo se why le tsa dititi ne ka bo ha fa so in the morning, in the next day. Okay. Go tla ga re tsora le boga. O di tla rabo go tsa gago. Ya, tla re tse engwe gape. Simon. Okay, dumela. Le kae mo? Re teng le kae? Ke bona gona mola ke
nna go buela modimo nnete gore a dilo tse dintsi tse e leng gore ke ithumelela tsone gantle ke mare go na le tse dingwe tse e leng gore ke tsa gore di a tlhokagala and then sebaka se se telele go bontsha gore dilo tse di a tlhokagala one ever since Semex a tsamaya ga go ise kebe go nne le opo o kileng a replace lenaneo la matlhasedi since le tsamaile ka yone nako eo gona no yana Semex o ka metsotso le mebedi fela mo lenaneo la pakela la Tagamoso ha o tswa lebella Semex ke motho e leng gore a nyorofelwa go ntlhaloganya GMS wa lefatshe I mean an anchor. Okay. I mean, she was just like that. I mean, to go home telling her, Umufali Nano, Lelun, wa excel a Moholon, before the Faba to the contract, before the terminated the contract, Sabatu, are living Limhore, but to the asset is a Mufuja Ofi, Ewan, a Koreke Kupelayon. Yes, next year, in Galati Falesa, Lagona Samagayon, but Retiba Bansiba Motsweding FM, Nerasa Milene, Kwana, Lukuti. Sa gote ne re tsena go teng le rona go so dilo se dintse na le di eleng tlhoko ba gaetso station sa rona ra se rata mara re ka ke be ra batla go bona si a go tla sona le gore si go godimo ndax mo lokwane mo mateng ra leboga tla re tsaya bofelo Makobedi dumela mo Motsweding FM dumela ma mo Motsweding FM Ntamba kholo le kae le kae ba kholo re teng le kae re fa mo leboga go brise ha go mo ka nnete o ka tswela pele ka potso ba go ne ke botsa gore a ile tina ka metsile metsano pele ga ura ke ra ga tina ka metsile metsano lo mo ka metsile di pele ga ura bong lo kana ba di khano mo e kgaola a lo ka tsone go e botsa fela fa morago ga di okay ko botsa gape ga ka mo utlwa sentle ke ne ke botsa gore fa ke tshameka metsile metlhano lo mo tshameka metsile me di pele ga ura bong a ina na kwa di khano bolo e kgaola a lo ka tshameka fela fa morago ga ura bong o ga re tshameka pina a be re kgaola pele ga dikgang tshwantse re tswele pele o wena o kopa gore re tswele pele ka yona fela fa morago ga dikgang ke totally le pele tswa neo bagolo oh no you tlogetse potso ga gore e tla arabiwa ra lebogela mogala wa gago Danke. Le somele bongwe pele ga ura ya bobedi ke tsa gore di siame re ba hetane di tla arabiwe fela fa morago ga bagwebe a gonne jalo a utlwage le somele bongwe pele ga ura ya bobedi mo Motsweding FM konka bokamoso dipotso tsa gago di utlwagetse re na le mme Mamonta Motaung re na le Ray Tumeleng ba hetane re na le mme Tokologo Mokwena fela fa re boa ba tla araba dipotso tsa gago gonefa mo station sa gago Motsweding FM konka bokamoso o reditse Motsweding FM konka bokamoso dumela re shabalala nka go thusa yang doctor ga ke raite man ke na le ditlhabi go tle fela ke nagana gore ke matshwao a letsapa la bofelo jwa ngwaga amme fa ke re ka ina magona okay ke tla gona molemo le lekwalo la go ikhutsa molatsi a mabedi gore o fole mogala makapa ke ne ke solofetse gore go mo tlhampa malatsi a go fitlha metshameko e 64 fela doc go santse go tla nna doc ga ke monate le se bogela metshameko yotlhe le 64 ka tlhamalalo mo DStv compact fela DStv feel every moment ya karatsa SBC 1 2 le 3 re na le dipuo le ditso tse di farologaneng fela seo re se eletsang mmogo ke tirelo ya phitlho e seriti gore bao re ba ratang ba se nne le matshwenyego ape a tšhelete fa nako e fitlha tshepa clientele e go neelang funeral cover ya tlhwatlhwa e seng ya sepe e duela mo diureng di le 24 SMS Motsweding go 49233 mme re tla go leletsa Clientele Life ke insurance e dumeletsweng ya bophelo mme e tlamela le ka ditšhelete dituelo ke tsa ka gale go na le melawana le dipeelo ke ntse se go lepeletsang ka jeno a ke ditlhabinyana le go opelwa go swa bogatso dinao tse di fisang mathata a seelo sa sukiri mo mading se tshwenyege re go tlisetsa probiotics capsules probiotics e na le pinosondia kalafi ya tlhago e bonwang ntle le lekwalo la ngaka segolo jang fa na le seelo se se kwa godimo sa sukiri iponne ya gago gompieno kwa chemising e gaufi nao probiotics kalafi ya tlhago e o kobatsang seelo sa sukiri mo mading
ke nna Dr. Tebogo. Ga go monate go tshwarwa ke mofukela ka selemo, go gotlhola le go etimola go sa feleng. Ga e le wena o tlhoka Avogel Echinafos go tshegetsa masole a mmele le go thibela malwetse a jaaka di-sinus le bronchitis. Echinafos e thusa gape go tshegetsa masole go batho ba ba dirisang dipilisi tsa malwetse a sa alafegeng. Avogel Echinafos ke molemo o thusitseng batho dingwaga di le 70. Ke a itshepa. Nako ya selemo, a nako ya go tshela, nako ya marugo a makhutshwane le magapu. E ke nako ya go gapa data le airtime, nako ya go bula selemo go VodaPay, nako ya go rulaganya dilo tsa gago tsa selemo gore o gape di-voucher tsa grocery le leokwane ngwaga wotlhe. Mo selemong seno ga re batshameki fela, rotlhe re ditshimega. Golola selemo sa gago ka VodaPay o bone karolo ya gago ya 500 million rand ka tšhelete le meputso e mentsintsi. Downloada VodaPay kgotsa dial *133#. Feather together, Vodacom. Kimberley 87.9 FM. Ele superb metsotso pele ga ura ya bobedi mo Motsweding FM konka bokamoso. Re ditse tadi ya Musa mo Motsweding FM le Amon Mokwena Makobedi Chwabe go fitla ka ora boraro. Re na le botsamaisi ba station se Motsweding FM Mema Monta Motaung Re Tumeleng Bahetane Metokologo Mokwena go taka kwano go gwara ba dipotsa gago le go go bolella gore re tsamaile jang tsela e fa e sa le re simolotse ngwaga montšha mo SABC. Jaanong dipotsa gago tse pedi tsa bofelo ba bo ba tsena ba araba dipotso tseo. Makobedi. Dumelang lekoko la Motsweding, o buang ke Moshie 1. Me re kopa mme ke simola ka go leboga bommefo, ke leboge lekoko lotlhe, the whole team. Ke leboge gape Motsweding FM as a whole. Nna ntho ke kopang mo lona ke communication. At least ha re ka kry-a communication between the listeners le the presenters. Lekoko la Motsweding re le ka leboga, especially mme Motaung ha le kgone go tla wena le team ya gago le kgone go tla le tlo bua le rona. Re lebogile. Bye. Okay. Na ke ne ke re ke kopela gore at least le busetse thulaganyo ya reggae at least for 1 hour le 9 to 12 ya Sunday batho lo re bankanye sentle ka kopo nna zo mo batlaros. Okay, ra leboga. Ke tsa gore re ba hetane ke ena tla tswellang pele ka dipotso o tla nna ntse o banela tšhono ya gore le bona ba arabe se se lebaganeng le bona. Ke leboga Amon. Ke tsa gore re lebogela mowa wa tirisano mmogo wa go bona seroma sa Motsweding FM se gatela kwa pele le ditshwaelo tse utlwang hela gore di na le maikaelelo a go bona re tsweletse ko pele. Ke tla simola ka drama ya bosigo le di-podcast. Ke dumela gore mme Mokwena jaaka the custodian kgotsa o ileng yena re leng maikarabelo a tsamaiso ya di-digital platforms o tla re thusa go netefatsa gore seo sa diregala. Ke re tsa gore go a kgonega mme Mokwena gore re ka nna le di-podcast tsa drama eo ya bosigo, mme re tla lebelela kgang ya nako jaaka moreetsi a kopilwe. Kgang ya di-voice note allocation e tshwana le kgang ya megala ga e tsena gore ke mmila o mosesanyane o e leng gore ga se mang le mang o e ka reng ga itamogala ba kgona go goroga ka tlhamalalo. Mme ke tsa gore batlhagisi le bagasi ba leka ka tsotlhe tse ba nang le tsone go netefatsa gore ba tsaya bontsi jo ba ka bokgonang. Mme dipotso tse dingwe tse le ditshwaelo tse ntseng di tla di ntse di lebagane le dithulaganyo tse di fetileng, bagasi ba ba fetileng jaaka ke kaile mo mosong. Ke rata go tsamaela kgakala le go ba leina la motho ko pele, mme ke tlhagise maikaelelo a rona a go netefatsa gore content e rileng kgotsa diteng tse di rileng mo dithulaganyong tse di farologaneng ha moreetsi a na le boikuelo re tla nna ha tse re lebelle re bone gore re
re kopanya eng le eng hao kgang ya dipapatso tsa Setswana re lwa kgang eo mo letsatsi le letsatsi mo seromamoeng sa rona jaanong go le gantsi re na le go nna le kgwetlho ya gore tse dingwe go na le dilo tse di bidiwang go ke di-late booking tse di tlebeng di sa gatisiwa ke Motsweding go na le di-agency jalo tse di farologaneng tse di tlisang dipapatso mo seromamoeng sa rona jaanong se re tlebeng re se dira re tlebe ha re sena go lemoga hela ra ba kgogogela re ba kgaleme ka mahoko a bogale gore ba sa tlhole ba ira dilo tseo me re ke tsa gore ke it's a process ke tsa gore mo ha nako e ntse tsamaya go tla nna ntse go hokotsega mme ha moreetsi a kaela tlhoko tla bona gore go fokotsegile re lwantwa e letsatsi le letsatsi mme re dumela gore mo nakong e tlang re tlebe re fentse gotlhelele re o na bua ka kgang ya go tswelela pele ga dipina Lebogang Sehako a bua gore a re kgone gore ha re tsentse metsotso le mebedi tota se re tlhokang go se dira ke go kgalemela bagasi ba iranyalo gore ha o itse re pina na le metsotso e metlhano bona go setse le mebedi o bo etobetsa wa gore bolaisa ka bo re Lebogang Sehako ya no thupa eo ke tla batlang bo tai ba ntshe mokotla hela ba bone gore ba di amogela dithupa tsa bone mme re lebogela gore o bo kgonne go lemoga seo kgang ya communication re tla netefatsa jaaka re dirile me mamonta ona bua ha ne re dira kitsiso ya diphetogo tsa gore mananeo wa go nna gore tle go bua gape re tla go utlwa gore le utlwa jang maikutlo a lona ke dikakanyo tsa nyana tsikeng re tle re kgone go tswella pele ga ke tsime Mokwena kgangele ya konka 60 ke a leboga ntate Bahetan ke kopa gore moreetsi a nthumele email mo addressing mokwena ta@sabc.co.za mokoena for T for tokologo @sabc.co.za ke kopa maitshwarelo ka lobaka lo go tsereng gore o fitlhele price ya gago but we'll work on it and then ke supporta se re ba etana se buileng re tla podcaster drama go itumedisa go itse gore bareetsi ba rona ba mo dinakong ebile ba elelwa gore go na le gore ha o misitse something o ka ithola mo podcast ke itumetse ebile ke rotloetsa gore le ba bangwe ba itsise ka lona lobaka le and then ke bone molaetsa wa di calendar and posters on Facebook bareetsi we are live on Facebook as it is the calendar di fitlhela gotlhelele but the problem is that we can't print 3 million calendars so at this point re tlo zama gore re ka bojotlhe gore re fe batho ba le bantsi ka mogore ka kgonang ka teng and if di fedile re entse le di posters because we know the main reason batho ba ratang di-calendar tsa station is because ba batlo go bona bagasi ba mo stationeng so then we did a resolution ya gore le if o batlo go bona mona le monosi re na le postera ya Amon re tla go romela yona if o batlo go bona mokopi re na le postera ya mokopi so o kan sendela email mo mokwena ta@sabc.co.za ke tla go romela ke tla go bolela gore thola ka di posters tseo ka ke kopa re tlhaloganya gore because of chelete that involves printing ga re kitla re kgona go printa tsotlhe kana I mean tse 3 million okay tla re fela ke a leboga mme Mokwena tla re fela re fedise dikgang fela fa re boa ra borenela mme mamonta mo taung tšhono ya go bua a garele ra bo re garela rotlhe pele re tsena mo kgaisanong ele ya Debones ele ura ya bobedi mo godimo ga tlhogo mo Motsweding FM konka bokamoso ke nako ya dikgang SABC News re ikemetse ebile ga re tse letlhakore dikgang mo Motsweding FM ke a leboga Amon madume moreetsi ke malutu buseng dikgang ke tsa ura ya bobedi mo Motsweding FM moruni kakaretso tsakane maluleke a re dimmasepala dikolota kantoro ya gagwe madi a boruni a fetang diranta di le bilione o senotse se ka nako ya kopano le komiti ya palamente ya moruni kakaretso maluleke a re dimmasepala dingwe tse di sa dueleng ke tse di mo seemong se se tlhobaetsang a re kantoro ya gagwe ga e kgapele thoko kgonagalo ya gore e ka tsaya dikgato tsa semolao kgatlhanong le bao ba sa dueleng go ba pateletsa go dira jalo. What we will do as HSA is ensure that in the next engagement with SCOAC, we give you a more transparent view
of the reconciliation between ra tsamaya ka semolao mme re paletswe ka ntlha gore ba re bolelela gore kgang e tshwantseng ka be tshotswe isitswe ko khoto mo 3 years but ga o tsamaya o lebelela gape mo 3 years from 2001 up to 2006 ne ntse go na le di-investigation tse ne di diriwa ka marapo a leng gore the police investigator o buile gore there was a piece of cloth within the scene e ka yang gore marapo a ke patient mme o buile gore setlhako se ke sa monna ka sa 7 dilo tseo di lepeditsego di ne di ka ya gore tota marapo a ke a garre tota yo ke Mojalefa Makinye kgabagare se bueledisa lefapha la boitekanelo mo porofenseng Tebogo Lekgethwane a re go sweditswe gore setopo seo go dumelwang e le sa ga Makinye se epololwe. Tshwetso e tsetsweng sešeng jaana ke gore go epololwe mabitla otlhe a batho ba ba sa itseweng a e leng gore a fitlhile ko mabitleng a ko Lichtenburg a e leng gore go tsewa gore ke a fitlhilweng ka nako eo go ya ka direkoto tse lefapha le nang le tsona le ba mošara ba nang le tsona mme maikaelelo ke gore go batliwe mo teng di-items tse e leng gore di ne di fitlheletswe ka nako e setopo seo se neng se tsewa ko Thusong Hospital premises mme go ya ka ba rona ba forensic go na le netefaletso ya gore di-items tseo go ya ka durability ya tsona di tla fitlhelwa e le gore di santse di le teng ke tsona tse di tla kgonang gore di golaganye gape le masaledi ao. Mmueledi mo kgetseng ya ga Tshegofatso Pule o boleletse kgotlatshekelo kgolo kwa Johannesburg gore kgotlatshekelo e nngwe e ka fitlhelela tshwetso e farologaneng mabapi le go bona molato le go otlhaiwa ga Ntuthuko Shoba o ikgolagantse le kgotlatshekelo kgolo a lopa tetla ya go ikuela go bona molato le go otlhaiwa. Shoba o otlhailwe botshelo botlhe kwa kgolegelong tebang le go rulaganya polao ya lekgarebe la gagwe Tshegofatso Pule o na le dikgwedi di le 8 a imile fa Shoba a neng a mo thapile gore a mmolae Muzikaise Malepane a dira jalo. Muzikaise Malepane turned state witness after his arrest. His evidence formed part of crucial state evidence during the state's trial, as he was the one spotted on CCTV footage picking up Bule from Shoba's apartment shortly before she was murdered. Defense lawyer Louis Bernard is making submissions on behalf of Shoba, stating that Malepane dealt with a number of illegal activities, including selling illegal cigarettes during the hot lockdown, and maintains that's the only reason Shoba went to see Malepane and not to plan Bule's murder. Bernard maintains that a higher court could come to a different conclusion about some facts and could set aside the murder conviction. Paul Makobane, SABC News, High Court in Johannesburg. Re digala khaseno ka kganye kwa setlhoe mo reng eno moruni kakaretso tsakane Maluleke a re di masepala dikolota kantoro ya gagwe madi a boruni a fetang diranta di le bilione o senotse se ka nako ya kopana le komiti ya palamente ya moruni kakaretso dikalo tsa ura eno ke Maluti o busentse latelang ke tsa ura ya boraro mo Motsweding FM. SABC News re ikemetse ebile ga re tsele tlhakore dikgang mo Motsweding FM. Ele metlhano maragaura ya bobedi mo Motsweding FM konka bokamoso re santse re na le botsamaisi ba station Mema Motaung business manager Inland Combo re itumeleng bahetane motsamaisi wa dithulaganyo mo station sa gago le mme Tokologo Mokwena eleng motsamaisi wa gore babatsa me ba se ba rabile dipotso re itumeleng bahetane le mme Tokologo Mokwena. Mema Monta a kitse gore ko bofelong o ka batla go garela jang pele re ka tswalla puisano e ya rona gompieno. Ke leboha Amon ke rata fela hore ke bue le moretsi hore wa tseba ha motho a resigna a re fa lengolo a hlalosa mabaka a hae ha rena matla hore motho re mothibe mama Lindi re morata ka fela empa o nkile qeto e o ke dumelang hore e mabapi le bophelo ba hae le ebile ke batla ke lebala hape re na le hape e mong ya re ngolletse lengolo ke Felix Nhlapo a le ena a leboga tiro ha rena matla hodima seo hobane motho le motho o nka diqeto tse amang bophelo ba hae le bokamoso ba hae mme ke a tseba le barata empa bophelo bo ya pele re tswela pele ho tshwana le ha motho a tlositswe moyeng re ke ratola re tla le bolella hore mang ha sa leyo empa ke taba e pakeng tsa ramosebetsi le mosebetsi
ke batla go tshwaela tabeng ya dipina tse bapalang 2 minutes e be pina ya kgaoa ke poor planning ya di-presenter tsa rona mme ntho eo le rona ke tlhoba boroko go rona gobane e re sitisa pina tsena di a ratwa empa ha motho a sa etsa planning e nepahetseng e ka se re o bona go setse 2 minutes o bo bapala pina ya 5 minutes jale ke a tseba ntate Bahetane o tla nna bue le di-presenter tsa rona ke poor planning a thele hlakoreng la ho fetola di-program re tlanne re etse jwalo re ikamahantse le diphetogo tse re tobileng jwalo ka station empa ho fihlela gona jwale station sa rona Motsweding ke station se ntseng se sebetsa hantle jwalo ka ha ke hlalositse ebile re ntse re leboha thego yohle ya bohle ba bankang karolo station sa rona mme ke thabile haholo ho utlwa batho ba seng ba utlwisisa gore podcast batho ba rona research e hlalositse gore batho ba rona ba rata di-podcast batho ba rona ba rata ho engage le di-presenter kapa le batho ba e leng gore ba on air jwale ke ntho tseo re ba rutang tsona re a ba bontsha gore research e re tjena ha re ikamahanyeng le tsona research e re Batswana ke batho ba ikgantshang ka puo ya bona ha re lekeng ho bua puo e nepahetseng ke dintho tseo re dulang re di bua ka nako tsohle empa ho fihlela ha jwale ke rata hore phetoho ha se ntho e bonolo ho mang kapa mang empa dinako tseo re phelang ho tsona di hloka hore re ikamahanye le tsona ha rena boikgethelo empa re tla dula re tisa hore Motsweding e ba station sa rona sa puo ya rona ya Setswana ho fihlela ditlolwana tsa rona ba ne ba tsebe hore puo ena e bohlokwa ka hara naha ya Afrika Borwa ka urielo ke leboha Amon a utlwage mema monta motaung business manager Inland Combo re itumeleng Bahetane motsamaisi wa dithulaganyo pino kwa chemising e gaufi nago probiotics kalafi ya tlhago e o kobatsang selo sa sukiri mo mading ka Black Friday eno re tshola ele 100 ke sone seo re nang re wina ka MTN Pulse jaanong bona mogolo wa 100 megabytes mahala gonne re mo go MTN Pulse klipa yotlhe ke var fetogela go MTN mme o diale *411# go joina MTN Pulse o ipone ya gago gone jaanong bona eo le disolo tse dingwe mo go made for you jaaka 100 gigs ka 2 klipa ipone yone ke aba ba ka fa tlase ga dingwaga di le 25 fela go na le melawana le dipelo MTN Supermarket e kgolo go gaisa mo Afrika Borwa e go tlisitsa tiragalo e kgolo ya ngwaga ya ditshomarelo ke malatsi a mane a Black Friday kwa Shoprite go tloga maabane go fitla la matlhatso ono fela somarela go fitla go 50% mo disolong di tshwana le 500 gram Sunlight Laundry Bar ka 16 rand fela le dithini di le 4 tsa 410 grams Cool Baked Beans ka 40 rand fela malatsi a le mane a Black Friday 24 go fitla di 27 tsa November kwa Shoprite fela Fort Mariko 89.2 FM ga ke itse gore stegeniki sa bo se re dirileng fale technology na le gore tshwara ka diwashene go siame mme ke ne ke re ke leboge mema monta motaung business manager Inland Combo ke leboge re itumeleng Bahetane motsamaisi wa dithulaganyo mo stationeng le mme Tokologo Mokwena motsamaisi wa gore ba batsa ka nako ba itsereng go tla ka kwano go bontsha moreetsi tsela go tla go dira gore a tlhaloganye gore diphetogo tse di le teng di tsamatsama jang go fitla ga jana le gore go ya go pele re tla tsamaya jang ke a lebogatlhe re Bahetane o ka e garela monate ke a leboga Amon ke tsa tshunwe ke leboge moreetsi wa seromamwa se se tona se Setswana mo lehatsheng Motsweding FM gore ebe ya re neile tsebe ebe re ndile le tšhono ya gore re ka aroganya dikakanyo tsa go bona seromamwa se tsweletse go pele mme ke tse tšhono gape gore a moreetsi ke re tswello pele le kgolo
ya seromamowa e ikaegile ka maphata a le mantsi thata a ileng gore re tla tswelela go kopa gore ha o na le dikakanyo di se ka hela mo moeng ha o ka re kolopela email address ya ka ke bahetanei@sabc.co.za bahetanei@sabc.co.za go romela dikakanyo tsa gago mme mmogo ke dumela gore ga re dirisana sentle re ka bona katlego ya seromamowa sa rona sa Setswana. Mme Tikologo Mokwena ke tla go naya metsotso wa gago le wena o tswale pele ga Makhwebedi le e bone ba sign exception report. Ke a leboga itumeleng ke re leboge bareetsi ba rona ba Motsweding FM tshegetso e ba dulang ba re fa yona ka nako tsotlhe ke re ba se ka fela moya ha re ba fitlhile ko ba dulang teng re teng mo mafaratlhatlheng a social media re teng mo different platforms a re bonaneng gone re na le campaign ya sama o re bone re go bone re tlo go etela mo dulang mo teng re kopa gore o ntse dula re segetsa ka nako tsotlhe a me akalo ke a leboga o tloge ke lebogile tlholang sentle re tla kopana gape mo nakong e tlang pulaen Hallelujah. Le somole boraro moraga ura ya bobedi mo Motsweding FM konka bokamoso re feta ka fa tla re fela fa re boa the Debonair's triple decker topped feature mo station sa gago Motsweding FM na o reditse re raletse naga re phukaletse mo moweng mo sealemoeng sa gago 87.9 o fela go 107.9 FM DSTV audio bouquet 809 mo website ya rona motswedingfm.co.za tobetsa mafaratlhatlha boitapoloso Facebook Twitter Instagram @motswedingfm ka WhatsApp number 082 565 6674 re leletse mogala jaanong